Okay. 다 도마 사람기운이 신신난겐게 파괴기능기대 줌바도 En 줌만나봐라 primer lugar, me gustaría 나는 겐게다 ofrecerles mis saludos a 개발라제베 니다 todos 도모 las monjas, los 나는 최선나라고 monjes 삼으로야 de la Sangha Noble 공감사야 que 저기 escuchan a 쉐베레 través de internet, como también a 다들인데 todos 아디 mis 손주 amigas y amigos que 뭐뭐서 están 화래야 escuchando también a través del internet. Espero que estén muy bien. 다 Hoy, 가상 antes de comenzar las enseñanzas, 디 니마 지스니엘이야디 감상 얍세기 샤덴 뒤바사지 그래 sarzum xie dio ma chalam escribí, gi de be che bre che za di ma lung ji tambo lung ji man de ene de la escribí de una che ro ji gyam de ya ma plegaria ba sa de longevidad para los maestros ta tambo lung de ya yi de el linaje Kagyu. kam za Y yap me se sha gustaría den de ba dar una transmisión ji de wo jo eh, tu ji ju yu ru ge ju ju ji de la ma zo ello. ro de ro bo se ge na ru ju de be sha be de ji ne ge ge be zhen dong ba shang ge shu ge ji na na ge ju sang da du je ju ju ba wu lu yin na ge shu ren je na ge sha den se Xi'an tudian ziyi biao ye tabi kibu gana suju ba gusi rinji pa chi chi bidu tenpe genzi chochuru zhinguru cizu jeba tangpo teni jilu nye dong ni shu lor yin zhui ki nangwa la xiao ni yun zui mi zi du ka gyu wa zhong yin chi men yin ge den zi da xira zhu gyu ki rin lu zi ba ta da gusi si wen le du min jilu nye dong ni shu zi zhu wen da wa ge be se yu ru nye ka ma bu gu yin chi le sun bi be jia ruan di gian zhe xi bai ma zheng ling gian du shuo Olas dadi tada kamsaya se shabdin duba sadi Y esta shologa sisi plegaria shologa breve sumyare. Dadi de ana sisi longevidad shologa para tangbo el di linaje de Kamsan contiene tres nyedo nishu estanzas. tambe La lole ya. primera, Ana nima chik di kare milam na lole ya un da día en di el peshi chik tole ya 2020, didi chi tuve un shabres. sueño Didi chik milam dangas. y vi algo escrito sobre un texto. Tene Este da fue el ni sueño que sebe tuve. kabla ko seven do ji cheng do jia za ding a ni Y sebe jia le de tene cuando me levanté ni recordé kare claramente a sur do nyar che lo dan que da nyar che había de de leído y lo ta ine da escribí de ji y, y guardé de sha de ma re suen de eso de que che pa escribí. ine da de mil da En de ese ine tiempo da no mo sa pensé ru que ji no era ma da na no de ji estaba a escrito en una forma de su su da una ni plegaria de shi bu ji ni se longevidad, za sino la de de una de súplica. xie de ge su ji du che za Me de sentí un poco ye como tang bo do mi shen da le mi de me 아니 지수야 디디스 뭐셔버 en el principio 니셔버 no se lo 가지 mostré a 하셔버야 nadie, pensé, 얼템베 tenía un poco 마도 como 지게 de 망보 vergüenza porque 요라 no era 쳔니 no era 디디셰베 una súplica de longevidad. 다이네 Y 가선샤 después se lo mostré a algunos 감사야 세다 amigos, 샤데 듀버치 pero no lo 위도 삼스 mostré a 땡아람지 muchas personas. 나와라 디디샤 가르사는 Pero 루융안즈 pensé que debería tener una 샤데 plegaria 소베돌라 대신 소기 corta 콜로바르야사 para el linaje de 디오다 야 Kamsa y tuve una 겨와야세 idea. 샤데 디디지 마도지기 요마르와 Normalmente 이나다 cuando 디나로라 tenemos las plegarias y las estamos 디 practicando o yapsi dhubha cheba sencha recitando, mato bhegi yapsi ki tsengwa sume yo ma re che za dice el yapsi di zui Karmapa y tseng los sostenedores del linaje, pero no se dewa mencionan los nombres. ya Y di pensé mangpo shivji ina di san duen tuku mundo wa que che za deberíamos de ane decirlo de una yapsi di forma que zui sea tseng se clara. dewa chi No la debería ser ane tan mangpo largo shira porque yun si dewa chi no du si es du muy sam largo che ya no lo che ma podemos re recitar teni da di tanto. tangpo tsi tangpo Entonces di pensé que ane deberíamos de ma tener una di do plegaria ni shu para los tambe lo le ya sostenedores de milam del linaje tsuye del na wala de Kamsai, de así que sha no es di tan largo. Y la primera ane chi estanza es el Tongpo verso que chi me gomzile apareció, dendrik que vi en el sueño, da en gomba da una dendrik gomba che apariencia confusa, tenne da como una gomze conexión shabe de japsi interdependiente. da dene tsije nipa de wesen tongbar changwe chue gi je za tsije Y en shologa base nipa de a estas shadi conexiones interdependientes da di surgió. na lo le La ya segunda gansang es la siguiente ge estanza da que yang de menciona a ne du Maitreya, es la segunda estanza. gansang ya se dyun sa chi gi je ba da gansang ya se A dyun menudo sa hablamos de acerca del ge Karmapa shu da pe y na y los siete ge guru won su maestros, do los ji ge hijos de li ya corazón, y cuando los da yap mencionamos, se estos siete, namba 싱아 지기 수행되게 되면 되지 너무나 제하도와 디가보다 en, 얍세
En la época del noveno Karmapa, 다드네 Wancho Dorje, 디제야 existían 5 안에 hijos de corazón. Lo vemos en sus obras 주순 주순보 recopiladas 뉘뉘도 más 양 tarde. 주순보 뉘뉘도 지기 검봄 나로래야 El 당장 decimotercer 얍세 Karmapa, 주기 다 샵된 수없이 근데 지기 쇼로가 왕보여 되니 드리쇼 en sus 주주스 obras 안에 recopiladas, 숭숭 hay una 샤기냐 바지 plegaria de 얍세 larga vida 주기 al Karmapa 셰탕지 y sus 리문나 5 hijos de 서기망레스 corazón. 엔티 월이야 Y se dice 안에 que 얍세 también 소수로 tenía, 치제다 리릭 세요마다 치제 바지 y 숨숨레지 debajo de 요레 cada uno de chen dinde ellos, yede baji zebre 드리 숨도와 que 숨수에 contienen 6 estancias que 셰탕지 mencionó. 처리망이스 리무치 엔디 얍세 소수 월이야 안에 치제 쇼로가 바지 더 숨으로 시게 Probablemente en 바지 una tanca que escribió 나로야 debajo en la tanca. 디 Y en 감사야 cada una 세추 escribió 디가로 감사야 3 o 세 4 투세 estanzas 디나는 acerca de 장고는 cada uno de 시대 los 비두산에 de los hijos de 얍세가 corazón del 제베야 Karmapa. 요마 그래서 장고는 부지 Y 장고는 por 나도 두 eso, antes de que 중요하고 Jamgon Khyentse Rinpoche fuera 다 incluido 되네 감사야 세 como 뉴인스한테 un hijo de 가르쳐 corazón, 버렸으라비나 porque no había 아니 지수 aparecido 장고 todavía. Y hablamos acerca del Karmapa y de los 공주부치 7 로드 sostenedores del 타야데 Karma Kamsan, del linaje de 림레베 Karma 데베다고 Kamsan. 데디지 총 아니 Cuando el 디 primer 야세디 아니 각세 Jamgon 공주시시 Controller Rinpoche lo Tae, 다가다 예 quien es un sostenedor de todos los 시다마데 linajes, su hijo 딘즈덴덴지 era el Karsi 나한다 Kamsun 나한테 Su, 자가신도 공부 es 예 또버 투기스런데 버데 la 총세 reencarnación 선민기면 de 총세 Karsi 안 Kamsun, 데려야 un gran 경제 maestro 입도지기 약세에게 딱 권해야 도와 de 쇠레랑 las 데레 나머 enseñanzas 덴션에 에네 externas, internas y 잠그기 에네 secretas, 약세 y 차례 가서 fue 되지 차례 la 와봐 relación del 엔 Mahamudra, 대점도 y se 와세게 le 간수 oraba 또버 también 빈규 como uno de 순규 los 유리는 hijos 나올라이네야 de corazón. 엔 장고야 군진이와 Y 군진 당보도 군진이와 니가 알아 쉬어도 말해 dentro de 엔 nuestro 디제 linaje, 결선을 된다 감사합니다 뒤에서 또 el 숨으로 봐 primer y segundo Jamgon Khyentse Rinpoche están incluidos, y 세자디 así fue como 쇼로가 llegamos a 단디난다 desarrollar 외센 el 동바르샤 Karmapa y los 딘디 6 hijos de 샤마르부지 corazón. 참치 En estas son los 딱생 소수래네 miles, 아카제 지 eh, 감사지 los miles, 쇼차 esa estancia que 리용고디사 comienza, que he escrito que comienza con los 뷰용고지 miles. 유사야 참참 눈에 세라 El 라메 primero 센테 comienza con 버튼기 Shama 제 Rinpoche, y la gente 민네 está un poco como en 치마 shock. 주 류기 버부 당과야 Al 돼 escuchar 따링가 su nombre, 주주도 광주 deberíamos 세대 de 되는지 괜찮 sentir, 사야죠 제가 네 교전 de 때문에 tener 왼세 lágrimas y 동버스야 되다 sentir 의라네 como 남주 인자 la 왼세 piel porosa, 동버스체 pero como se te ve 장외지기 como 제사든 de gallina. 장외가 있으들 버스 Pero hoy en día 과이버스 no sentimos eso 남남의 así al 제사들 escuchar su nombre, pero 일단 el 저 siguiente es, 남남 en la stanza es Tai Situ 일단 Rinpoche, 지랑 넘버 난제 상계 넘버 난제 y 주바레스나 al hablar de 데르돌라다 조디 Vairochana, decimos que 에 es 로진 una, 베로자네게 decimos que 넘주 Tai Situ Rinpoche es una emanación de Vairochana, 근데 자고는 부시도 로진 베로자는 넘주를 양무지 치게 인두사네 에네 del 남남의 제사들 장고 traductor 공주 Verotsana, y por 아버지가 esa razón 과체 상담 Vairochana 로진 personificado. 베로사데 에네 고시 Perdón, 뜻을 eso referimos a 공부시라 과체 되네 Jamgon 조조 Rinpoche. 보사데 El otro 에네 ah, 음 para Japón es 또르무시라 Gyaltsab 과체 Rinpoche, es el 루이 gran 넘르사데다 Sito 저 Pao. Es como 저를 무시해도 Pao, 되는 고물루루기 una 넘주레사지 emanación de Trejo 딱기라고 Rinpoche. 나올래야 고물루루고 넘주레사 수아지 근데 지금 수고도 와 Es la 세자 emanación 루이 de 넘르사데 저를 Nagarjuna 무시라 과체 en su 그래서 저거 historia, en sus 제 biografías. 머지디 저거 Así que 다야 치기 es 안지 esa 또시 emanación se entiende como Trejo 치고마르 Rinpoche. 제로 직차 Porque 안에 니엠보시다 el 메데 nombre 시로도 Trejo 와 세자 루이 넘르시 슈가 no es un 디르르시 nombre, no es una 세자 palabra muy 디나네 bonita, por 에네 eso lo llamamos 샤마르 la 세톤 emanación de 장고 예서 Nagarjuna. 바우 저거 세제네 Es Shama Situ Jamgon Gyaltsab Pao 디강리아 en Trejo 마오가마고 Rinpoche. 담배기 아니 감사합니다 Y 뒤에서 adicionalmente, 수염bre 단 디네 숄로가 karma 타나데 제야 del 두덴지 séptimo, 배에 담배기고 가나 수쇼바스 다지 que 두베 todos 템바 los 지금 grandes 배서 seres 망게 quienes sean que 감사하디 preserven las enseñanzas 타지도시 del Buda, las 측통보지 강야 preservan y difunden las 쇼게버지 enseñanzas 인구 del Buda, 요마레 los individuos 다고 que lo están haciendo no son 템바르데 necesariamente 상상비에 personas que 되기 están 아니 sentadas en 템베 tronos 템버시 altos, 지금갱기 진짜로 personas que 다지 tienen sentimientos 저게 altruistas 감사히 verdaderas 남자 소소 hacia 기도 las 있나 남자 enseñanzas y 아니 servir las 나는 신 enseñanzas, 가와 sean 있나 seres 남자 nobles o 미게 sean 있나 seres 남자 로 ordinarios, 아니 로 겜바 sean 있나 남자 로 monásticos 셴바 o 있나 sean 남자 personas 에 laicas o sean mayores o 낙수이냐 jóvenes, 간다라고 sea 템바를 quien 하선 이해시 sean. 아니 템바 리아 심디 슈
shungenji ine sonde dati por dinzigi gibu no Las personas chari que tienen yorba. unas enseñanzas Chaysa, altruísticas, por las da dinzigi enseñanzas gibu kanga se sujo bada convierten en tamshe personas bada que llegan kusari a lu yorba. sostener las enseñanzas, que Dana ji todas tenbe eke tuyan estas tuya ala ya personas shinanga barja que están tarbi nyawa sosteniendo las shine. Ene enseñanzas, tenbe sean gibu donde shushu rungin estén, toba tengan yawaji. largas Dereji vidas, sho sa que ji lu puedan muzi raba shinde. sobrepasar todos los Chaysa da din obstáculos namgiyo nga externos, anjile. internos Ena y namgi dijin secretos, suyo y que kodo puedan servir sabi. las enseñanzas en Jida todas las direcciones. yapsay shabdin dushiru tema to yomarba. Chaysa da din nalo la yapsay dizu chayan dizu sabo me pyo yomare. Dinu da di Así ngayi que la plegaria sangpar más corta que guzen tenemos no tso menciona los dini nombres da de gyawaya los se hijos da de tamche corazón. Y por eso es dizu que sage tenpa la yanglo so escribí, kayu para que el tenpa. Da Karmapa y dina los nage hijos dubi de kama corazón del kagwagi tenpa Karmapa, zibegi. Da sugen dobu chadi yore. Tada tamche los se seres shabe que tena. sostienen Anda las enseñanzas, son como chezambo ornamentos masabegi da de las dinzigi gibu enseñanzas kanga budistas, en suchuba. particular las Rumba enseñanzas kawa Kagyu, y shuyo aún más lamda en las sasa enseñanzas kawa Karma shuyo la da Kamsan. karsho Sean quien sean, sea loken donde jen vivan, kebar en meba lugares donde da estén, tumu kebar meba las tierras en que estén, sin miri ki diferencia kebar de meba sus da kara edades, sin tsanglo distinción de ki shabe su teyar degi karsho ya de sanglo shuyo degi nacionalidad tishin degi da o di namgyu etnia o sumbu ina ya de yo nyambar género, sambar chidri chayasu mm, karsho da mujer o degi di hombre, shabdin chukchibchi da todas dindi son sangye nyingbe sostenedoras tujen y tenpa sostenedores, y tenpa por chadi eso yuwa ane lo, chöjor sangbo yabichi dine lo indu sani escribí. en di gabriya di Y dindi eso tubi es, tenri yagoyon esto saray es samche un día tiri chigi muy yung bueno charo porque chi es el chi día tenpo del chi Buda sun de su la sanación, y chezang pensé que era una buena nga introducción rangbo para chi ofrecer chago esto. sa Hay un tiempo chayasu que di gabla kuma me pidió nangye que lo yabi yin hiciera, zang ane y pensé tato que lo shi hiciera, chayasu y ane cuando el tiri tiempo chigi ta shamliya me sumche lo ki dijo, karsharay na en principio sí ta pensé que sumche debería de chod da compartirlo hoy, kazang pero el di tiempo que me pidió hacerlo, entonces pensé que era una buena señal de tamche hacerlo hoy. yue ne Ahora ki vamos a da continuar con ngayon las dizo mangyo shi enseñanzas. samche ta tene diri indi liya tata lukyu nande kwa marabay Ayer diyo hablamos re ki acerca ta de los tene maestros de chebere koyon kashi chi la tradición nangzhu shunase Sarvastivada, tere ta y tina pensé tene que chebere debíamos de rong mangbo hablar yebe de nalo ne ta linde otros nigi maestros nangzhu shay importantes tangbo de monga ki ku de la lage shay tradición Theravada, mongala buddha buddha tradición meridional. Y la primera es isha sa de ta ti tyurob wando shebe ine jilu ngo tyurob sumba che ane chöge Mugaleputatissa, que nyangen era ge del yugule shabe ine tercer, song pertenece al siglo III ane zeba changje ge wando shebe ina AC, antes de lugyu la era nandengi común, que fue al lugyu nalo principio le ya el ane kodo principal sumba maestro del emperador kodo sumba Ashoka. chebe reso kodo Según sumba las chesale historias kwa de la chebe chana tradición del medaba sur, gebe presidió tongde el se tercer tada concilio, el kizang concilio de Pudra de Pataliputra, Parnashla orba Bihar chongke zo en de Bihar, Parnashla orba o te de la ya o ane Patna. kodo sumba Hoy nalo en día se llama Patna, kodo esta sumba ciudad ge zojo na Pataliputra ge ne que tong se res ta queda na en she ge Bihar. lugyu nang dengi ngo Y de ringi él ya ge tam gi shi sa de ane kong ge zeb res escribió uno de di los na lo la tratados de kub ti de Abhidharma de ge la che tradición nang del de ge sur, ning el de ge ba Katha shen da pe Vatu, na pen jin be de ba da ne ma bi de ba la so de ge ta de ba shen que da ge refuta da lo más ba de ning ge ha zo le ya 200 na kong opiniones ge erróneas de ning ge ba otras ge escuelas de la época, 제가 다가 담기 como de las 시세야디 escuelas la 다다 공기 Mahasangika y la 제샤베기 슝 Vatsiputriya. 제셔버치 차리 있어요. Este es un 다데네 texto muy 소비 importante 니와 que él llega a 데바게 escribir. 상게 양아 부다 고샤 서데 Y 부다 el 고샤 segundo es el 서데 maestro 루균 Buddha Gosha. 난덴기 Buddha 다 Gosha, 네렌데 루유 토라야 체 럽체베기다 케바지다 로서 전부 en cuanto 차리요 al Theravada, 공기 es un erudito 숨숨디 지당기 공기 muy 숨숨디야 influyente de la 빨리 데 tradición 토리에베기 del sur, 까데네 수갈로리아 내가 용수 줘봐 y él 정말로 escribió los 까데네 수갈이야 공 comentarios 대반 제도와 sobre los tres 나로 pitakas 치수 제반하셔 en 내일 el del 줘봐세 canon Pali, 다디 나니 게라 치슈지기 가려서 공 숨숨 게라 como también el 치슈지디 다다 Dharmapada, y 루규 el más 난댕기 시제 conocido, 군주기 el 층죄도 texto más conocido, el que 시제 se 군주기 considera 층죄도세 안사게 PD야라고 와 como una 시제 enciclopedia 군주기 층죄도 exhaustiva 넘버 타고에 de la tradición 람사게 Theravada. 넘버 타고에 람사기 Se le llama el 슝디 다가다 Vishuddhimagga, 디나로래야 다다 루규 난댕이 년토 대비 실험 제송 그 남자 상황으로 디나는 que 대요라서 presenta el 라바순데 남자 상황으로 fundamento, el 디나는 대야 camino y el 시작이다 fruto del 제자다디 Theravada, 가수에 슝게라 como 첨부되는 공제레스 el, el camino completo 딜레이션 de la tradición Theravada. 。 딜레이션. tradición Theravada. 。 딜레이션. 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 。
전 나나신 공 팀상게 내대 대회게 멍시 딩겐더버데 Igualmente, 멍시 중견더버데 공레스 también es la persona 그래서 다 que 되게 루주 llegó 난데인게 로벤 다 a la persona 차제는 que llega 니는 como 어디 a edificar la 쉬스지 base o 다 sentar la 되네 base de la escuela 디올이야 de Trabada. 야 Esos son los 대머인베베게 dos 가서 maestros 다 de 로벤 la 카셰지 escuela 로벤 Trabada 니가지 카셰지 de 머리 la 쉬나 tradición del 삼샤지 sur. 대야 Y 아버지 adicionalmente me 로벤 gustaría hablar de 찌블로사 otros 쉬었어 maestros 로벤 famosos, y entre 찌블로사 ellos es el 로벤 maestro 찌블로사 Parshva. 디 다다 리자르게 깨려야 El venerable Parshva 프라시바스 로멘로 프라시바 다 간다 전에 딱공 둥규레스 딱 공라 찌블로 쉬고 김전 가라사나 공 El, 뮤르 mm, 조조 전 el 되게 significado 마다베게 de su nombre, que es 신살라 Parshva, 말 es costilla. ¿Y 니에네 por qué? 찌마 Porque 살라 siempre 자네 estaba 슈 permanecido 말레스 sentado y 디균선 되는 공 nunca 찌블로 쉬고 sentado erguido y nunca se 김전에 베레스 acostaba de lado para dormir. 콩쿠 Por eso 충사데 se le llamaba 야간누 Parshva 장기 o costilla. 사샤 간다라샤 간다르에 Él 샤돌이야 nació en el noroeste de la India, en la región 퍼지 de 대북 뜨리 Kandara, 시계기 되게 미차리 어렸을 때는 인두산에 퍼지 진류 뒤로 당벌 y 니베 vivió en la 파르샤지 época del rey Kanishka, probablemente durante el siglo primero o dos 다나 신기 뜀베 때럽 de la era 카셰가 común. 나로래야 다 뜀베 때럽 시당 미라 Según 카셰 지에버드 나닝마 쉬스미라 봐 제가 다 las 때럽 explicaciones 시당 ah, 카셰가 나로래야 그 sobre 때럽 los 주의 patriarcas de 인셰셰 las enseñanzas, 디자기 hablamos de 셰셰시게 esto el año pasado, 메레버스 se dice que él fue el 10º patriarca de las enseñanzas. 다디 소변 찌블로 콩 통화를 거랑 점지 최신의 지체 Ahora, 다 Parshva 점지 최신의 지체 아니 콩도 era 제고 originalmente un 치미골래야 practicante 다 brahman 공통부 차차베 제래야 아니 신이 o una 탐지 예버 religión de las 말에 religiones 대마야 brahmánicas y ya era un 러브시아지 anciano 아니 디네 y 치즈 fue 겐다레 cuando se ordenó en la 간다라샤 escuela 로베테 다라마야 Sarvastivada 슈제네 아니 다베추 베 y, 초탐제네 se 사셰베 permaneció en la región de Kandara 딘데나데 샤리 y 어렸어 difundió 다 콩 ampliamente el 러브 Dharma en 중에 todas las 콩버니 direcciones. 수다 다나신 콩리아더니 La historia de cómo 찌블로 셰제 alcanzó la 첸 realización 투주세야 뜸규세는 y 자도 룽 recibió su nombre 나만사부 데 시야이데 그래 태안다더 es 현장기 asombrosa, 탕 되는 수바 según los grandes 현장아 registros de las 현장 regiones 능력이 occidentales de 나올래야 가르쳐 Tangshuangshan, 말았잖아 딴 내리 lo que 찌블로 incluye es 쉐아디 el texto, dice 당무코라 que el 점지기 venerable 유비게 러벤시 자리가 알았어 monje Tene con golo Parshva jozuya pewe topya. era un maestro Ani brahmánico shinebe timbang y che se nungi ordenó ge nacha a la chene edad de 80 kar rabdu naba sangye be y na se gele vistió ya con ani rabdu túnicas chung azafrán a la edad de 80 tene años, namres. convirtiéndose en Yo un didu budista. sane chongbe ge nanglo yede be ge En esa lo chun época, jun bu ta lo shun shun de ge kongle ya be algunos chame che jóvenes chame che chame kar che be na se lu ge burlaron ngo de él, gyoran la tene lo diciéndole, ben de viejo be estúpido, 민도 왔다. 남주에 이렇게 민도 왔어. ¿por qué eres tan 근데 다 ignorante? 러드 중산에 내가 니치하고 그랬어. No eres tan 찌게 inteligente. 가라서는 띵인지 공부 그랬어. Un monje 찌게 budista 가든 tiene 시작을 dos 그랬어. deberes. 다 Primero, 결혼하는 practicar la 배경고 차사했어. meditación. Según, recitar las 대내들 가든지 escrituras. 제도 말 Ahora 띵인지 검토 말했어. estás 대내들 산에 viejo 야르게 좀 y 지야래. ya no 또 puedes 웬베네라 ni 대내 거라 meditar ni recitar los 또 textos, así que 장야상 no puedes 성모이네. progresar. 소수지 저거 Así que si intentas 야자 hacerte pasar 대마도 시나 por 강가 신고 말했어. monje 제제 entre los mendicantes 이제 로슈진들이 para, 거야. 참여시야. 참여시야 윤주산에 para 애는님들 comer o 대대 llenar tu 집어 estómago, entonces no es nada más 휴학한게 que 아니 puedes hacer. Así fue como las gentes, algunas personas jóvenes 그 lo 밀이야 criticaron. 공다 랭크 아니 코랑게 담자 시스템이야 담자시하네 Y tenía 나는 que 이거 그저 ofrecer una 미신달래 respuesta. 뒤 송지 가르 송버렸잖아 딱 기시 얘기 아니 Y hizo un 되는 송지 견다 compromiso. 마도 다는 Si 신 no dominó 탐송기 a 뇌장 fondo 과방다 las 시작과 enseñanzas 다는 del 신은시 Tripitaka y no 추마도록시 남바르 erradico 타바게 todos los deseos 마조 de los tres 갈래야 reinos del 쯤어 mundo 남이야베 매살 시작이면서 쯤어 살아 a 팝네 fin de 니에미스 alcanzar los 6 어떤데 poderes sobrenaturales 담전나 알았어 y 담전나 poseer 메뉴고 되네 las 송세 8
emancipaciones. No me acostaré a dormir 멜로 짜는 con las 미지 costillas tocando 가서 딱 la 간다 등수이 estera 만당 비고 심대를 지야 지지 o el 아니 suelo. Y 공 entonces a 지 partir de eso, entonces se esforzó 차고에도 día 차고 y noche 당냥 porque pensó que 차고도 no tenía 슈게 tanto 걸리냐 tiempo, 아니 공 sea si estaba sentado o de pie, 이나마르 샤브체 아니 싱데베 걸리냐 ya fuera si 던다도 estaba 저 caminando 상당하체 sentado o 봐 de pie, 대대신 뒤주산 촐라 마당체 봐 다음에 siempre 니네 estaba 공이야 쇼 meditando 뒤주장 아니 cuando estaba sentado, cuando estaba 세모 pensando, 제지도 배 estaba 땡지 estudiando. 공제 근데 쇼는 딱 간다 Y durante 다시 el día 제지 estudiaba 슈샤 teorías y doctrinas y por 나체는 la noche se sentaba 로숨도 en silencio a 나로래야 아니 meditar 되는 con la 숨 mente concentrada en 샤샤샤샤 samadhi 첨숨도 죄사다 y 제 딱 간다 trabajó 다점에 고마 muy fuerte 톡쇼레스 y en el plazo de 3 años 다점에 dominó por 고마 completo 톡도 주산 아니 El 겁디 미드 Tripitaka 상무 y 할래세 erradicó 아니 los deseos 공르게 de los 3 reinos 대바도 del mundo y 그베게 obtuvo la 니네데 sabiduría de los 츠블로 tres 셰세 아니 conocimientos. 미망스기 Y todo 아니 el 공야 mundo 센데데 como un 다샤브레스 arhat. Y entonces todo el mundo se quedó como asombrado y por eso le llamaron públicamente, el público lo llamó el venerable Costilla o Parshva. 드레이드 짜나 딱갑들이야 법인 현상의 의미가 나로래야 Y en 공 esa 공로 época, 제출이 패배가로 저도 중앙 수요가 en 이내야 아다 los 시디 공학이 registros 하면 de 대신사 딱 개이 더 요래 단 Xuanzang, 제법어디 공부르기 제도 aunque 인숨벌 dice eso, dice, aunque el relato 단다라다 afirma que se 다다 ordenó a 시디 la edad de 공학이 와 80 완전 años, 붐이 요르가 붐 según el Corán 붐이 comentario 들어가지 sobre el 디 나로라 Paramita de 아니 법인 100.000 집으로 공 versos, que 러브 está 중에 걸로 escrito 공로 주주 en, 인수 está traducido 제가 en 딩상게 chino, 개발 마세기 아니 공로 주주를 dice 야라도 que 중앙 no a la 그 edad de 80, 태백 sino a la 샤워도 edad de 60. 대퇴 샤워도 쓰지 Y 근데 신경들이 los 용기 있어 contemporáneos, los estudiosos 다 contemporáneos, 빙생 내려 댄션에 sostienen que 제가도 es más 샤워 셈 razonable que se 방법이 ordene a 슈저도 los 봐라 다는 60 신기 때려도 años. Por esa 유겐데베 razón, la gran 남버사 explicación dice que 대기 반복 en su 나봐 뒤즈나로래야 29, 야 송단지 간리어르사나 바다 내된 스블로시야 공 아니 en 아메 otra 코베 sección sobre las vidas de 나로래야 los 그거 두지 patriarcas, 탐바 아메 코베 dice que 나로래야 este patriarca pasó 슈브레스 más de 다들 60 나한테 años en el 야 seno 아말이야 materno. 부이게 걸이야 더 굿식 Wow. 다 궁어 주스 더 굿라스식 아메 코베나 대고 여봐 딱콩 로 Nosotros 두지 normalmente 탐바데 nos quedamos 아메 코베나 solamente 대스스 9 meses, pero él 대제 고께 permaneció 뉴스안에 60 años en el 짜다 seno 커브도 materno de 상해로 su 까 madre, 차차스 o 갱고 sea, 차차스 dentro 깨 내내 갱고 차차스 de su vientre 깨 matriz, 인도네 로 y ya 두지 tenía 탐베 el pelo 나마도 y la 셰제 barba 깨 blancos 버렸어 al nacer. 안에 깨제 좀 Ya tenía 당분에 el 건 aspecto de 내용하는 una persona de 셈발로레스 60 años cuando 힘이 nació. 미당게 든든지 해보시 안에 Y 여러분 desde el principio 중앙에서 든데 sintió 깨샤지 repulsión por los 5 placeres 요리스 든데 그 sensoriales 중단지 말았어 y, 간단히 안다띠기 y le 가르쳐 disgustaba 버렸어 la vida familiar y 딱고 se 로 두지 ordenó. 탐발로 여러분 Existe también 중앙에도 esa 좀 historia. Lo que esto 딱 demuestra 들이 공로 두지 탐발로 여러분 él 중앙에도 그 se 슈레스 convirtió en un monje a la edad de 60. 다 되네 콩긴 제제 가르샤야 다는 이제 콩에 숭좀 가르 계셔 가려 라비나 다다 내된 Y al pensar 스블로시아 acerca 콩 de 년대 sus 대베게 obras 땜바 타게 y 첨부 su 총회비가 influencia, 딩주르비질이야 총대비질 Parshva 사자버스 딱급 apareció 디디산에 나버 상계베기 내다로도 en la 가르치면서 última etapa del periodo en que 나버 florecieron las 상계베기 escuelas 나로래야 저 Shravaka, y en 법인 esa época, 소소소소기 와 따와 타대버 민자 망부 dentro de 시에세 los 아니 budistas, 편지지 había 지리야다 muchos 대로래 eruditos budistas que defendían sus propios puntos de 미드미 쩌바 vista, 세세 근데 지금 돈에 딱 가다 lo que dio 초보 lugar a 첨부시 되게 numerosas 걸리 샤는 disputas. 말이었어 대류산에 내대 Esta es, 스브로슈아 공기 esta 개보 es 걸리 una época en que 시달이야 hay 지나 muchos 나버시 debates. 개체는 공기 Y 우체니 entonces en esa época el 대면 maestro 숨나 Parshva 링베 내가라 pidió al rey 셰베기 가서 Kanishka que 멍하게 patrocinara un 담네 녀베베 concilio en 나오네 el 그것도 que él 셰베스 mismo dirigía a 딱 그것도 500 셰베 등대대 arhats 가르쳐 버렸어 versados en los 시험 tres 뭐 체라도 시험 pitakas 첨부사 y las cinco 딱 간다 탐지 예버마비 ciencias para 시험에 compilar 이루 el 요소 Abhidharma. 기베기 슝디 중벌해 Y el resultado es la conferencia que fue 아니 la gran 디기시에서 탐지 exposición del 예버마비 대하디 Abhidharma, 아니 un texto que 무투이지 recopila el 딱 significado 디기시 completo de 티보체부 las 관리가 enseñanzas de 티보체부 Abhidharma de 관리 la escuela 티보체부 당연히 Sarvastivada. 탐지 예버마비 Y 대바다 más 티게 tarde, 신분이 뻘올래야 저버 el 중앙세도 Mahayana empezó 장례시네 a 아니 difundir 림베시도 탐지 un poco. 와디 Eran 림베시도 como que 딱 el 인두르라 Sarvastivada y el Mahayana 로츠와레스 empezaron a difundir. 아다 지당 Pero también 수규 estaban envueltos en 제나세도 디시 continuos debates. 이내한테 딩상게 케바 카시에기
가르라고 Esta es la 했으나 제가 explicación tradicional. 샤바샤바샤지 Sin embargo, 개복되는 시가다 내된 muchos ጽ블로 eruditos 되려 contemporáneos 조르시 sostienen 제가 que la gran 말했어. exposición no se 걔네 그냥 recopiló en la época 뒤중중지 de 치워 Parshva y del rey 걔네 뒤중지 Kanishka, 치워서는 sino 안에 más 가르래 tarde. 뒤지엘에 안에 조리 제버렸지 근데 신이인데 용되기 위해서 Y parece que sí, que fue recopilada 다 en una época 공기 más tarde. 가르쳐다 숭숭으로 개체직디 내된 ጽ블로 그 제베 그 노디 Y se dice 루디 시기 맹아 아사스 que 드네시 Parshka 여자 escribió las instrucciones sobre los 이나야다 cuatro 등산지 아야라 말했어 agamas. 이나야 공기 캐슈 조디 다더 댄준 쟁겐 캐바데 Pero 쟁겐 este texto ya no se 댄준 conserva. Sin 기부로 embargo, 되는 su 맹바 principal fortaleza no 공기 캐슈 조디 radicaba en su 가르쳐야 faceta de 되었으나 autor de 다더 자유 tratados, 협의 인순사래 국민당의 겁리야 como dice el 국민도 erudito 뒤돌이야 chino Yin 춘대베기 Shun escribió cuando 이 con 자유 협의 인순사래 공기 가르쳐 알았으나 아니 다다 내된 ጽ블로 쉬야 공 까지에 당ben lo que hizo en esa época 준주의 es cuando 첨부 contemplamos 랑체네 la 쯤어 historia de cómo 살아마샤 버렸어야지 practicaba 루기 la 텔레야 때리기나 ascética sin que sus costillas tocaban el suelo. 단내된기 거나 냠내 조 난겐지 Vemos que este anciano 로딜레야 tenía 조 난겐 en la más 쌈데나 alta 조 estima la 난겐 práctica, 드리지다 los sutras 다나시 코란 y el 고로에 토비 dhyana. 있는지 Enfatizaba 아니 윤대야 principalmente 개발도 el 하면 dhyana, 민두산에는 개복하는 시기에 de 톱체 avanzada edad y 톱체래 de 다다 grandes 코란다 cualidades. 울라가 소리지 Fue un 드네지 maestro que 진나와 recibió el 레스 honor 뜻이 del 다 rey 드네지 지야래 Kanishka 디 y se 지샤바디 convirtió en su 바지 된다 튜버 maestro 이야기지 principal. 바지 자명을 지시기 없자 Esto parece ser sumamente acertado 드네 다나 o 신기 describe la 내된 situación. ጽ블로 와 내된 ጽ블로래야 Igualmente, 아주 치료로 este 뒤지기 venerable 광주 Parshva 제고야 그 된다 신다지 가려울 슬랍이나 공기 티버 신비 취할래야 también 강행제 fue 다다 탐지기를 alabado 말해 por 개바 generaciones 신다다 그냥 posteriores 공 티버 y 신비 una de 취할래야 las razones 강행제 es porque por 이 su 강행제 aceptación 어디 del 가르쳐 Dharma del 그랬잖아 Mahayana, 다다 제라도 쉐바 a 신비 diferencia 나올래 de otros 공기 eruditos 시진기 Sarvastivada. 공부야 ¿Y 냉정 cómo sabemos esto? 난게베기 Porque en la gran 숨지게 숨지 exposición hay una 가르쳐서 descripción 내대 ጽ블로기 시에네 늘 시럽기 버려도 de 심발라 su apoyo 신도기 al 제 사디에 Mahayana. 젤레 신도 야채외시로 Dice el 다다 venerable Parshva dijo, 시럽기 el 버려도 Prajna 심발라야 Paramita se 신도기 알아 denomina aquí 제제 융덕을 extremadamente vasta 분쟁하래서 젤레 porque 신도 su función 야채외시로 es 다 vasta. 젤레 신도 야채와 다가나 고랑기 가르로지 페인세난 자도 뉴버세난 자도 간다르 Está hablando de sus beneficios y 전체야 también de su 럼버르디 capacidad 럽첨부 del 제베긴자 Prajna 디규쟁게네 Paramita, 신도 porque 개바 tiene 송도 una 시제 gran 간다 capacidad 티버 de 첨불래야 función y poder. Por eso se llama 기 extremadamente 강하게 vasta, 높이 Vaipulia, en 두쇼네 다 sánscrito. 응아주 소리지 나야 알았어 다티 Antes de 장도 지 refutar el 맞지 Mahayana, lo 로벤츠블로 근데 alabó y lo 소원에 사게나 promovió de 장 esta manera. 바가네 노아 이야 깜디디 로벤츠블로 Y 쇼디베 hoy en 걸이야 día no nos 카네베 sentimos pues 자 가라는 sorprendidos de 깜디디 que el 사네 venerable 탐지 예배 Parshva 마베 alabó 나올래야 el Mahayana, pero en su 개바 época era 마셔 algo 내내 asombroso porque 마셔야돼 los miembros de la 코고 escuela 야치 코게 주주 sarvasivada, 다나시 티버 especialmente 첨불로 los 꾸안된게 되게 ancianos, 망고시네 eran muy 쇼디다 cerrados 티버 de 첨불 mente 가야 y 고조요 menospreciaban el 티버 첨불 가야 Mahayana. 고조요 사는 깜디디 사네 년퇴 대바 Ese era el 마셔야 되지 comienzo de 가고지래 la 티버 difusión del 첨불 사야지 Mahayana. 이까 Y en 말해서 esa 근데 época las 신도 escuelas de los Shravakas 제 상으로 refutaban 코고 야충주 los 티버 pensamientos del 첨불 사네 Mahayana, 싸워니 diciendo que no eran 나와니로게 las 아니 palabras del 티버 Buda. 첨불 사 Eran muy 상이 estrechos 까이가 de 캠비행게 mirada, digámoslo así, 근데 de 망고시비스 pensamiento. 예대 차도와 Y no 다 aceptaban que el 들리지기 Mahayana 그룹을 eran 나눠래야 las palabras 내내 del ጽ블로 Buda. 사디기 아니 Dentro de 들리지 de esta 송인도다 situación, 다디 el 이 venerable 탐지기 내게 Parshva 러변 신다도 tenía 득점 una 내게 visión 공부 para decir 사모예 lo que dijo. 증거 대참도 마세베 타나 케바 Demuestra 카셰기 러변 ጽ블로 사디 que no se 그네지레 puede 슬라비나 comparar 치다는 a 년대 los demás 남바도시 예디 eruditos de 이나야 나도 전주 Sarvastivada. 셈베 저반생기 Algunos 근데비다 estudios dicen que 전주 aparecía 셈바제레 como un 수지 Shavaka 드리 생애야 하는데 externamente, pero 간다야 딱 internamente 간다 공기 se 티버 mantenía 첨불이야 en la práctica del Bodhisattva, así que 강행제 dicen que eran 사나다 Bodhisattva. 티버 De 첨불이야 todos modos, 가고지 él 되네 aceptaba 티버 el 첨불이야 Mahayana, 상초네 아니 그래 냉정한 난게 sí, 드리 시작되게 internamente se dedicaba a la práctica del Bodhisattva. 다들 로벤 ጽ블로
lo 다 que les lleva a afirmar que era 뒤질래야 un bodhisattva y 법연디 por 다 eso 로변 땅 거디 esa es la discusión sobre el 법연 maestro 땅 세아디 Parshva. 리자르기 También 게라 ahora me 땅 gustaría hablar 세두산에 acerca del maestro 이슈바 고샤 Ashvagosha. 세다가 이슈바 고샤 El 세아디 maestro 딘다디 Ashvagosha, 고인의 규륜 땅 세차 Ashvagosha es su nombre en sánscrito, 다 남백 루유 나로라 y, 땅 y ¿qué 세아기 quiere 법연 decir? 데제 Voz de 망고 caballo. Históricamente hubo varias 게이그 figuras 나로라 llamadas 법연 루드빈 Ashvagosha. 제바 차베기 티신 넘버는 젤웨 땡주 세아지 Según el tratado que 시모허예 explica el 로드샤지 Mahayana, 디지르바 que se 디 atribuye 나로라야 a 땅양의 Nagarjuna 센제 주점지 닝자야 y que es traducido en la tradición 이내 china, 끔들은 dice que hubo 시야기 6 personas 땅디 que se llamaron 그들 Ashvagosha. 쇼버렸으나 상계 양해는 되는 Sin 로트 embargo, get자로 al que 야나 nos 찔류비 referimos 디르 ahora 미베 예요스 es el que vivió seis 어 cientos años después del Parinirvana alrededor del siglo 루심의 II de 게르기 la 게보 Edad 당 Común. 게보 꺼내 시가 다 뒤념르지 버지 차리 요사야 Más o menos en la misma 순수지리야 다다 época del 땅야다 rey 순수지바 다 Kanishka. 제르시에다 공디 로변 땅한테 디서브 로변 땅한테 로변 즈블로기 로마레스 다 땅양 Ashwagosha 춤서디 fue un 자바고 estudiante 유 del 니에고 Acharya 당데 Parshva 내제사들이야 고충버렸어 y 르기 nació 탐지리 cerca de Shravati en un lugar 당고거나 llamado 르제소 Saketa. 시르비 르네드서 Nació 캬버여지 다는 이제 dentro del 쇠바의 장부시로 estamento de 쇠바 los 쇠바 brahmanes y era un erudito de materias no 야오슈위에서 budistas como los 다는 Vedas, era 너무 un 링아다 maestro 초리 de 링아다 제제 debates, 라는 메바 예 ha formado a fondo en el 샤 arte de debate, 예베르 no es 딘데 solo, 가지 개바 다가스 개바 dejó una 뒤셔 개바 increíble, 개라서 갸 un legado 개바 increíble 다바지 지난이라 영어서 잡을 사야지로 en 다가 이제 개바 poesía y 첨부시 música. No era una personaje menor, sino muy mayor, celebrado por muchas 제이가 personas y 나올래야 conocido 로신 슈뉴 por muchas 소사 partes. En chino, 로신 슈뉴 소사 되게 다 구머레 시바사기 로자 첨부 중요하래 hubo 그래야 un 로신 gran traductor 베라사는 llamado 신지기 근데 Kumarajiva. 로자 첨부 중요하래 홍기 Es 뉴샤베 como 전주서 뭐 땅그 el 남다르세죠 traductor tibetano 디 Verotsana. 나올래야 Y uno 가르쳐 de sus 버렸잖아 textos, el biógrafa, 땅 로변 la 땅 biografía 공통화 del Bodhisattva 치료비 Ashvagosha. 줍들 쇼지 치료비 럽중지 차대요 치료비 잡아를 차대요 Y ahí dice que 또래래야 시도 Abhagosha se 개발이야 세마트죠 matriculó primero en las 개발시에 escuelas no budistas, 근데 인도산에 en las escuelas 낭베기 hindúes, 갤런티졸레야 공기 como en 갈라바사나다 la lógica. 기시 Se 계란 formó en 쪽이 la 말이야 lógica. 쇠바 제 누구예베이나 아니 계란 쪽이 넘기 권배 나로는 긴디 Y él 동야를 decía, si 싱지야 puedes 긴디세 debatir, 긴디 동 저레스 toca, 계시 계란 쪽 알아 쇠바 당능이 toca el 예베이나 Gandhi, 아니 que es 계란 쪽 권배 como un 나로는 긴디 palito 동야를 참샤하고 para 있었지 convocar la 다 sangara. 긴디 동야 Si 참샤 no 샤바게 puedes 아니 debatir 셴 conmigo, entonces no 니신다게 유엔 puedes 투야를 seguir 딘다게 유엔 tocando el 투야를 Gandhi, decía él. 연초고 메시지 아니 공을 납도와 근데 이제 딱 갑지 두산에 코너 Si 쇠바 no 김는 게 습기야 puedes, 로중데 entonces no eres digno de tocar el Gandhi ni de recibir 근데 시에서 ofrendas. 로벤 ጽ블로사 En esa 돼 época no había, 아니 existía un 코로나는 기 solo monje que no podía 자가 누자 debatir con 초 él. 간다라 이길 슈거바 Pero el venerable 킹제는 Parshva, 콩 que llegó, 자가 que 유유세 vivía 아니 en 남베 고모치 Gandhara, 나올래야 pero 슈데베 llegó 끌려야 다 al 능균 권베 centro de la 나올래 India, 긴든 a un 두티디 셰베 monasterio en el que 끌려야 se 다 quedó. 팅상 베나 Y 베베 mientras 권베 나 estaba 칸라 allí, 동 아니 normalmente 공비버는 시체네 긴디세 아래 동야 지어봐 eh, se 이나 toca el 딱콩 Gandhi. 권베 나올래 슈디산 En 긴디산 los monasterios tibetanos el gong, 근데 pero 거기 allá 긴드버드서 en Gandhi. 깔려나네. 권변나 Preguntó, ¿y por qué no 민주민이라 tocan el Gandhi? 김생하레스. Y le 캔다 explicaron el 나오레스. motivo, 난주사나 왔다디 딜리아데 por 따야사지 lo que 무리버지 야베체네. le 되게 아니 dijeron, 그라서 ay, 말 저버지 es 누이에나 Ashwagosha, 긴드동을 que no 지그레스. es un 저버지 아니 budista. 꾸에는 다른 Y él 소리 dijo, 긴드동 아니고 세제 라비아레. si pueden 긴드동 debatir 쓰지 conmigo, 말에 puedes 시제 tocar el Gandhi, si 슈도와. no, entonces no puedes tocar el Gandhi. Y 그래 a partir 내내 de ello, 집로 nadie 다든지나 아니 되는 sintieron 장소 que 긴드동 podían 쇼스. tocar el Gandhi. 어. 긴드동 쇼 Entonces él 아니 dijo, hoy 계시 tocan el Gandhi. 땅 성겐데 레소나 Si 나는 viene, 섭시 위에 송도와. si este Ashra viene, 다른 tengo un 당고도 plan. 아디 긴드버드 시라 이체면 단디데 Y al principio los monjes budistas se mostraron recelosos. 와시아는 게 짜고 Este 싶으면 Ashagosha, 단디 기부디는 nadie lo 잘라케야서 puede 정의졌다. 공 기부지로. nada puede 내린 triunfar 기부지로. sobre él. 내가 ¿Cómo es que esta 라케야서 persona, 배워사도. Parshva, 다 esta 이내 persona mayor va 타마텔이야. a 아는 poder 공부 hacer? ¿Cómo 숨보는 puede de 시세지. verdad 긴드 동벌에. hacerlo? Pero al 긴드 final 동는 주스타네. llegaron a tocar el 무디버 Gandhi. 땅게 고네. Cuando tocaron el Gandhi, 무디버디 고체.
아, el 드린 Asha 가르치는 미리도 Bogosha no 남긴 budista 미리도 게 llegó. 동평계명 ¿Por 드린 qué están 가르치는 tocando el 미리도 Gandhi hoy? 그래서 Dijo. 진입산에 Normalmente 아, 드린 ustedes no 원래 tienen la 자와지 세기 audacia de hacerlo. ¿Qué 달라서나 está 아니 pasando? 유의 장소가 내배 내den식 Y el monje 됐었어. le dijo. 되게 긴데 El 동료들 venerable 야구도 나도 maestro del 아주 norte vino y 동의서 dijo 아주 que deberíamos de 동평계명 tocar 그래서 el 동의서 Gandhi. 도스 제제 랭겹도 와 Y le 아니 dijimos que no 무디고 lo íbamos a 다한테 hacer, pero él dijo 진대기나 que 코람 deberíamos de 산데 hacerlo. 깨달으셨으니 Entonces 유의 el no 장소는 야구 budista dijo, 내den이 tráigalo, 깨달았어. tráigalo que tráelo. 깨달아서 럽시는 Tráigalo, aquí 코너로 traen a este maestro 제대나 aquí. 단진데 Entonces 나서네 así los 아니 dos, ambos 샤보 se 듄기 encontraron, 제로야 se 아니 conocieron. 가서 여기다 롱베기 Y 개고다 롱고 acordaron 개정도 celebrar un 미리 야다 debate 참을로 7 días 개단지 después ante 참말로 el rey, los 초대세기 ministros, los 기들이야 bhikshus, 나랑이 los no 쩌바 budistas y 제바로서 demás, todos 카제 ellos 샤도와 reunidos. Al amanecer, entonces 야 카제 cuando 샤네 todos se reúnan, 샤 entonces 샤부 듄베기 los 남남마다 dos 아 vamos a debatir. Ahí se 미망 dice que al 논문도 amanecer 디종 del séptimo 초보참서 día 대회 기들이야 se 내대 습로 congregó una 광원 gran 되다 multitud. 무디고디 Y 마용관 el 내대 venerable 습로서 Parsha llegó 광원에 primero, 베세베 치토버지 이스레 antes del no 디가 코란 budista 샤르게 앞에서 Ashagosha, 치토버디가 y 슈미 se sentó 아니 베슈 en un 안다는 trono 디 elevado. 현당한테 저 넘규네 하고 된데 그 현당 예보 슈부체네 또 Y su 슈버렸어 rostro 다 resplandecía 무디 más de lo 바다한테 또 habitual. 제를 내도와 제를 El 내두사는 no budista 튼가라 llegó más 즈로 tarde y se 도빈 즈로 situó de 쇼도로 pie 다 frente a él. 치버지 찍만도 예서만 아니 코란 딘 듄데 마데란 제제 코딘 듄데 대도 No tenía otra opción 다때네 porque solamente 다케 había un 코란이 solo 쩌바 trono. 강자 공래 다 쩌바 계시 방송나 Entonces, 다 쩌바 antes de comenzar el 가르치기 이사디 debate, 깨지시도와 다 Ashoboya 무리 봐데 dijo, 나빈 다 계시 ¿cuál es 수방송에 대 제리 하나 s- 제요 cuál es la 제도와 저기 penalía 제시 si se 잡도와 debe 아니 니들 즈블로 다 de 딜레첸도 perder el debate? 제제는 Entonces, 딜레첸은 él 제시 dijo, 말도 quien pierda deberá 자와니 cortarse la 보라 lengua. 말았어 El Parsha dijo, 다 가르쳐 no, 버려서는 eso no está 수방송은 bien. 뒤 아니 버리고 Quien 뒤 pierda 아, debería 갱갱기 로마 convertirse 샤바도 en 레소 송도와 되네 다 무디고 el 다 교체는 discípulo 그랬을 때 제가 de su 그랬어 oponente. 다 되네 Eh, 디제로 다 쩌바 Y 제고등에 다 저기 Ashoka dijo, sí, está 감자를 bien. 쟤네 마 시에고 깨져 Así que 내 comenzaron. 수시기 고좀 수행하는 Alguien 고수고 comenzar como 있어 la oposición. Y él 아니 dijo, 내내 ¿quién? 집로 본거선 땅 알아 로나이네 Y Parsha dijo, 사람이 bueno, 개발했어 다는 yo soy 사하는 mayor 루트 간다라는 용법이 있어 y he venido desde muy 다는 진 lejos 티링 de Gandhara. 쇼베야 되네 Además, hoy 출 된게 다보다 me he 가버렸어 쟤는 sentado en 깨진 el trono, soy el 녀연식이 primero 순수 que llegué, entonces yo así 순도와 que hablaré 아니 primero. Y 땅게 el 드리션 nobleza 그랬어 dijo, 아 así que 땅한다 así 저랑 sea, 같이 이래 refutaré por 네 completo cada una de 참말로 tus 차제셔 palabras. 버리고 제제 셰도와 다 디걸로야 내된 줄로 신나게 순이서 말해 가르송 버렸잖아 직된 Entonces el venerable 제시 Parsha no 비기마다 dijo nada 개복 más, lo que dijo. 부스링한다 갱감 Que el 로주리바다 mundo sea 누바당디 feliz, que el rey 시기르기 tenga una larga 자기 vida, que 숨버려 prosperen las 이 cosechas y 송두산은 el ganado del 모디바고 reino, 지진디제 y 다 que se 갈라고 하마 apacigüen todas 하마 las 카로 desgracias. 대고 게르스 카로 Y 대고 entonces 게르 el 다 novicio 간다 no se le 드리제는 ocurrió nada 저바 más que 팜 responder, 하는 로마 참 por lo 다 que perdió el 지진디제 대야마 debate 다때 y se 가르라고 convirtió en el discípulo de 직된 대해 Parshva. 기바다 예보 구스링와 단슬라데 다때 ¿Qué 가르라고 puede 다 decir? 말다 ¿Qué iba a decir si 대신에 고 저바 no se 캄 puede 저바 responder, 팜 no podía responder a 되네 ello? 고란 당번에 카제시아바 Perdió el 내진 debate 땅디든 로벤스블로 로차 y porque ya había hecho el 짠짜다 저번도 compromiso, 샤르 되네 기수주 Ashagosha se 제시아버렸어 convirtió el discípulo de 기수주 Parshva y se 냐바르 afeitó el 저번기 pelo y la 저번에 barba y se 개시아버렸어 hizo novicio. 따이네 로벤 땅에 También recibió la 셈띵이 ordenación completa. Sin embargo, 로벤스블로야 como 디두산 셈띵이 de- 공가르 Ashwagosha no 개발로다 estaba del todo 메바르 convencido en 티게 su interior, 되네 인두산에 니머실이야 no le había 로벤스블로고 desarrollado la fe todavía. Entonces, un día el 미신나데 anciano 마시에서 Parshva 마동산에 le mostró en 유불리라 privado 아니 신에데 sus 법에 poderes 다 milagrosos, 사람씩 내제 아니 tras lo cual 법에 내시에다 finalmente se 대박이야 버렸어 convenció 마도 딩에라 그러나 y 쩌바 desarrolló 팜손도 la 산 fe 딱고 y 로마 마게 creencia. 하지라 마도 Y 셈띵니 porque 로마 시에 había 상부로 찌지 perdido el debate, no tuvo pues otra 다데네 디제라 opción, 로벤스 pero 블로데 todavía no se 아니 había 그리 그리 convertido en el 야가 장소로 estudiante de 다 todo corazón. 장수선 간다라 Después de que 공부를 다 쉬어야 되는 el anciano 아니 Parshva 로벤 땅고 미무투니
le mostró, entonces sí, y finalmente el anciano Parshva regresó al norte de la India, mientras que Avagosha permaneció en el centro de la India y dominó a la perfección todos los sutras de alcanzar la maestría en todos los campos del conocimiento, tanto internos como externos, cautivó al mundo con su destreza en el debate, reconocido y venerado por la cuádruple asamblea, y recibió un gran respeto por parte del rey de la India central. También, hay un nombre acerca de cómo recibió el nombre de Ashvagosha. En la misma biografía relata que una historia maravillosa es un rey de la India central vio que Ashvagosha poseía un vasto conocimiento, una elevada realización y tal maestría en la exposición del Dharma que podía domar tanto seres humanos como seres no humanos. Sin embargo, para que otros seres ignorantes pudieran darse cuenta de ello, el rey dejó sin comer a 7 caballos durante 6 días. En la mañana, los caballos necesitan paja. En la mañana del sexto día, reunió a monjes y filósofos de tradiciones, tanto budistas como no budistas, y le pidió a Ashvagosha que predicara el Dharma. Todos los oyentes alcanzaron una profunda comprensión y realización, y aunque él ató los caballos en medio de la asamblea. Aunque el rey ató a los caballos en medio de la asamblea y les ofreció hierba, estos derramaron lágrimas y escucharon el Dharma sin pensar en la paja. Cuando todos vieron este evento, sí se dieron cuenta de que no era una persona corriente, Ashavagosha, dado que incluso los caballos comprendían su voz. A partir de entonces se le otorgó el título de Bodhisattva Ashvagosha, la voz de caballo. Y bueno, eso fue un nombre que se le dio más tarde, pero cuando era un nombre, el público se lo dio, pero su nombre original, digamos su nombre laico, cuando no era un maestro de Dharma, y el nombre que se le otorgó cuando llegó a ser un monje monástico. Estos nombres no sabemos, solamente sabemos el que el público le dio. Posteriormente, el maestro Ashvagosha viajó al norte de la India, que también incluye el noroeste del país, y difundió ampliamente las enseñanzas del Buda. El rey Kanishka también era muy influyente, y el rey también le mostró una reverencia y un elogio sin límites, honrando a Avagosha. Para hablar acerca de sus obras, tradicionalmente se dice que escribió muchas obras, pero no hay muchas que se conservan hoy. Entre ellos hay tanto tratados doctrinales como obras literarias budistas, y en particular desde el punto de vista eh, de sus obras literarias. Dentro del canon chino, no he tenido mucho tiempo de leerlo, pero parece que hay 8 textos principales atribuidos a Ashvagosha. De ellos, 4 son tratados del Mahayana.
다 티싱 된주 시대 Los 가라했으나 cuatro, 티버 심볼라 대박기에 된주였어요. otros 직시. son del 다중 vehículo Shravaka. El 다중디 primero es el Tratado sobre el选文 despertar de la 本论下 fe 직시. en el Mahayana, 되네 el 지구별 당맥이 변시변 도시야 직시. Chongnyen Lung, 다네 el 라망급 Sutra 집었어 sobre la 직시. pregunta 중 de 시차대 Nigrathanta 그래서. o la ausencia del yo, y los 다 50 versos 중시도와 de devoción 다 al Guru. 중시당 당봉에야 티버 심볼라 대박기에 된주사 디고 쉬어야다. 음. De estos cuatro me gustaría 다 hablar acerca 등교기 개변 del 나올래야 tratado 어다 로변 sobre 땅 el despertar de 제버레스야 la fe en el 중대수 은혜 전에 Mahayana. 로변 땅 Entre 공부 제바 estos, 이미사 los 되버 estudiosos 첨부로 modernos, 라버도 entre ellos 다다 existe 티버 un 심볼라 intenso debate 대박기에 sobre 된주사 quién 되는 fue 제바 realmente 첨부로 el 저는 autor de 뒤로 los 20배 textos 나올래야 atribuidos a 니홍고 Ashvaghosha, 난데 심주부 쟁겐데 주기 especialmente 안에 티버 sobre 심볼라 este 대박기에 texto. 된주사 되긴 제바 En el 보도 siglo XX, 요하고데 los 은혜 로변 investigadores 땅 budistas 인다 안 제바 로변 japoneses 땅 cuestionaron 인다 아 si el autor 요하고 y el traductor 로변 del 되바 Tratado sobre el 이면이야 despertar de la fe en el 공공 첨부 Mahayana eran 시작되었어. realmente 공공 첨부 Ashvaghosha 시작되나 y el traductor 아니 era 폐시하지기 Paramarta. 안에 다다 티버션 볼래 대박이 Y la 되주사 mayoría 로변 땅에 제바 sostienen que el 뭐이버듯이 texto no fue compuesto por 아 로변 땅 Ashvaghosha 좀더 마세베 야가르 개변 제바야 인삼 y, 야나게 y que 개발지기 로변 sospecha que ni 땅 siquiera fue escrito 민야르네 por un 잡아 erudito indio, 인사되지 근데 도바치 sino 가버렸어 que se 근데 trata de 인도산에 una obra 다대샤래야 아 티버션 볼래 대박이 pseudográfica 되주사 그 슝디 로변 땅 수모임바디 que, que, 바지 계지기 개변 que 나로라 땡게 중심에서 이제 바지 차례지 usaron el nombre de Ashvaghosha. 디나 디 슝디 야나라 깨라 셈브레 아 슝디 깨라 셈브레 개첨부 Así 차례 que hoy en día se ha convertido prácticamente en una 아 conclusión 다른 consensuada 일본기 entre 개발지 los 가르라고 estudiosos 알았잖아 internacionales que este texto no 계시 es 티버 obra de 심볼라 대박이 Ashvaghosha, 된주 디 pero es un texto muy 로변 influyente 땅에 dentro de 제바 la 이나야 tradición china. 디게 로변 땅에 Y 개목거리시게 디게 로변 así 땅은 un 제바 땅 erudito 이사마 대 japonés 뭐임베지 dice que 땅그 aunque 민지 셰다지게 제바 admitamos que el 이사가 tratado 마도 sobre el despertar de la fe del 디데기 en el 디 Mahayana fuera 로변 compuesto 땅은 por 제바 un 이사마스 tal 가래사나 Ashvaghosha, 슝디 나로래야 definitivamente no 디신인베 lo 따와다 셈잠베 escribió 따와 el 슝디 셈소 Ashvaghosha de la época del rey Kanishka, 드네 dado que el 주사나 슝디 pensamiento 디신인부 subyacente de este 말에게 texto se 뜻두기 sintetiza 풍수도베기 된주 la 샤지오레스 visión del Tathagata 다 디신인부는 y la 도다 visión del 셈잠베 도와데서 Chitamatra 시지는 도 solamente, 다르게 제서 아니 신이 중국아지 샤데요레스 라버도 셈잠베 따와다 되네게 que 주주 pertenece al 치워지게 ámbito de la 중대비 filosofía de 첨부하레스 니도 Tathagata 다다 땡주기 Garbha, y 능이도 esto no había 주게지 aparecido 티버션 todavía en 볼라 esa 대박게 época. 된주 세아디 Los sutras del Tathagata 짬을 Garbha 제발이야 angela y los del 디신인보다 Chitamatra tuvieron que 셈잠은 surgir 도와데서 tras la 다르네 걔 difusión de 다르게 los 제서 sutras 신이 del 디 Prajna 슝디 Paramita 잠부를 마도 대조 마다 공래야 디 슝디 잠도 마르스 y el pensamiento del 다 뒤주지 Chitamatra en 차네 particular, 제베이냐 융달아야 que surge 로베 aún 톰에 más 전 tarde. 사람의 제래야 Así que 아 para 짜바지 datarlo 이버스레스 en lo más temprano 마도데게 다다 fue en la época del maestro 급디데게 Asanga. 로베 따사데 티젠 Así que 통마로 타요 cronológicamente 못주기 debe qabla datar 중대가 de una 차대요라 época al menos 디게 posterior a la 제바레스야 del maestro 디 가바디는 도스 Asanga. 다전에 공기야 로베 따 Eh, 제바레스야기 티버신 비숑신다지라 아 다종 다종 el otro texto 地选 de Mahayana, 大宗的选文本论啦，我们说，我的第一个 el, el 兄弟 título de la obra Da 前光的多呢，加拿大 Zhongdi Shuangwen Benlin 感谢的的 es un texto en chino, 가르쳐요. o sea, un 前光 nombre en 자나가 chino. 염규리 효천부에 대비지마도 야기 냠이에 대비 처여 말았어. Es una expresión 남대이냐 그때 china, no 고용보다 suena 비지라 como 다음에도 un nombre 망고심년도 sánscrito. 세샤교는 버지 되는지 인류산에 Y 아니 되지 su contenido 야나기 parece 개발도 버지 되는지 caótico y se asemeja a 쌈샤버지 una mezcla de elementos 샤베스레스 diversos. 다전에 라망급주 봐도 Se suele 만약 considerar que fue 야나기래야 escrito por un autor 로벤당 chino. 제베레사 Y también tenemos los 라망급주기 50 versos 라망급주 sobre 딱 알던디 la devoción del guru 이마셰베드레 en chino, 라망급주 봐 지기 요하레스 라망급주 봐대야 el cual hemos 디신인비 enseñado en nuestras 따와다 enseñanzas, se atribuye 티버침비기 a Ashwagosha. 티버침 Pero este 상하게 también, 따와요 este 되는 está 데지기 incorporado a las 슝디샤디 enseñanzas del 요하레스 Tathagata 디 Garbha. 사마고 뒤주이냐 Y, 치부지 차디 y 인도산에 드니 인도산에 también es 급지 una 쟁 obra del 로벤당 Mahayana 제베레스나 Vajrayana, una fecha de 다다 되면도스 composición es también muy 드네 tardía, entonces, 지부비 lo que 집에 hace imposible que 지부비 haya sido 당맥이 escrita por 변치면 도사디
Pabyo Ashvagosha, de shugwe esa, la época tabgi, en la que estamos hablando. También estamos hablando kishingi del tawe sutra sobre la keshe pregunta de dendeba, dindige shungdi Nigranta shadi war. acerca Cheza, di del pabyo no tangi yo o la ausencia del zeba, yo. yinmasiba Concuerda con marera. las características del pensamiento Mahayana durante la vida de Ashvagosha. No es Da imposible dine tangwa que nila ya, haya sido compuesto por él. tangi gondo shuba nanshin, pabyo tangi zebe Finalmente, shungdi zu nalo la ya, nangdeyo jikbo dan jeba samarwe. Nangchwe dan dentro de jeba estos shungzam do textos ma, de da nangchwe dan jeba samarwe. Ashvagosha, Nangdeyo jikbo dan jeba hay shungzam do muchos ma, sebeki, textos kong zumri da remo da nyenga que da no tila da están shindu keba shadi relacionados. yorwa. Shindu keba chege yuebe indu san, gyu chongmen tamjegi Pero yao también chashi. es un erudito Dina da en la kong poesía, en la sungzom geda música cheche y el jingde, drama. sangi gi jeba shechawa nyenga chenpo sadre. Dadi sangi gi jeba shechawa nyenga chenpo sadre, gyaga ge lijar ge nyenga ga El nalo gran la pe kenshin poema shibu shadi yao. de sobre el Tata Buda nyenga ga de nalo la nyenga Ashvagosha es un chenpo sadre poema yorwa. muy famoso en sánscrito. Sage jebe ge nyenga tala Dentro de nyenga la chenpo yin shadi. literatura Sage jeba sánscrita se sabdi llama el samare, gran saga wu poema. liu Se jeba considera los grandes poemas. liu ge be par karshwe liu yu de ge ge den ge nyenga tela nyenga Es un chenpo gran largo liu poema porque ni está yen che ge den dividido tela en nyenga chenpo ro res capítulos. ta nyenga chenpo ge tongman ro de Algo que ya tiene ge más de lijar ge dos nyenga chenpo capítulos tongman ro de kong cha de yo es nyenga un chenpo gran shung poema. kong sam gen de paji kong Y res el la ma primer chigwa res gran largo poema o gran poema fue este maha primero kavya la sobre el wa kavya Buda. maha kavya sa de nyenga chenpo shung sa che da nimbe Mahakavyas es en dik sido sánscrito un nombre nyenga ke para nyenga lo ke que se yin sila llama ngone zhen un nyenga ke yin poema zhen nyenga largo. chenpo shung zam to gor ba zhe sholo ka ka zam de di ka zhen nyenga Si chenpo eres un ke poeta che de su ma muy bueno, tienes que nyenga tener ke la ta khanda capacidad de escribir poemas largos. liu yue de ngi de Si nyenga no puedes chenpo yu escribir shung un zam poema tu largo, entonces ani no se shine pa puede ji considerar nyenga como chenpo un che gran do le poeta. sa de ji sung su shi Si puedes ta da na escribir un poema ya ga li jar con ge muchos nyenga chenpo capítulos, ge shung thongmar que zam gen contenga de muchos capítulos, Congress la bla paje digi te yoris de consideran sundo como un gran poeta. ta Así na que la shin primera kong persona ze que llega a sha be escribir ge los grandes ze ge bu to ju sa poemas en pa sánscrito be fue je sang ge lin de Ashvagosha. ge chung bu ma re ge Igualmente, yu to je ta de ge ra shim bu de ta na shin ge sheri pu yu to ju sa sheri pu yu to ju sa también de las palabras de ta da ra Purna, zu ge je ya ye de ge Abhidhana, li jar ge ge Shatiputra. de shu be ge de gar ge ten je nga shwe de sheri pu to ju sa de Ese es el... che zang ta kong zum rik dang, de gar dang, nye nga da, tin che cha ne, Oh, wow. ane ta yang de be, nangpo san ge be san to ma, gya ga yong zo ga kong Los xian de na, textos ta ta da más kong tempranos. ge ra chen po chi da, nye na chen po cha de ya res. Ta ne pe na gya ga ga chi su, nye Así nga que de ten, esta ten manera da su, vemos ga que bu da si, Ashwagosha fue namu un kwe sa jo rwa, personaje muy namu kwe sa influyente de, ane en kong toda ge, India. nye nga ga ge, shun El jin shi bu de ya Kalidashi, el res. gran Ta ge poema nye nga, en shun jin shi bu de sánscrito, ya res, su do. su poesía Tā fue tēne dīng jē lā influenciada yām, en gran medida por la de tēne ngē Ashwagosha. tī shuā rī tī sō rē. Y siguiendo esto, de esto estaba hablando. Tēne tātā chōnā tārā nā tī kī, gyā gā chūn chū nā lō lā yā, tā yām tā mā tī tsī tī tā, bō lā sō bā tī, cēng kī nām rā yī sī, tā rā mī chī kī yī sī chē chē, tī sōng tō wā. Tā tī Taranata sōng dijo yī en sus rī sā nē, historias tā que Narayita mā en tī tsī tī sā pavo rī kā rā sā nā, nā bā sāng kī wī kī lū yū kī, eran los nā lō lā yā diferentes rā, nyē nombres rā para shē el wē, sāng kī mismo. kī tē bā, sāng kī tē bē kī gyē bō rū bō kī, tē bā gyā ngā shū bā sā tī, zī kī tō wā. 다다 향기 로마 아까 로빈 향기 드네 Los 로빈 150 이진사 versos 로빈 대 de 담아셔야 돼. 야야 페베 alabanzas del 그베 더 Buda, 주사네. 아니 traducido 야가 por 로스웨드 el 가르쳐도 사나. la 러브 dinastía 중사네 Tangdistan, 젤레야 디 por Tang 상계기 Xin. 때바 야는 거 Y 줘 dice que 봐셔야 돼. después de que ha sido, te convertirse 룬진샤 en un monje, 로스웨드스. en India 다다 tenías que 때바 야는 거 줘 memorizar 봐셔야 돼. 디 estos 40 100 50지. versos, 저기 있어. 100, 150 versos. 제가 Se les consideraban 때바 muy 야는 거 줘 봐. importantes. 쟁행기 로빈 데라 머디 찌듯이. El autor 제가 del 따라나 되게 머디 찌듯다. Matricheta 로빈 다인 찍힌 송도와.
Ujú. 다른 시 별에 있네 딱고 Ah, Taranata dice que 대박 Matricheta y 줘봤어야지 Ashwagosha eran la 머디지레 misma 제압데 persona, 머디지레 제압데 따라래 como 시시데 en Tibet los 별에야 150 versos 송디요 이나 딩산 dice que fue 심주고 por 망보치기 Matricheta 별에야 빠다 세고 y se 요마네 dice 드네 que 인도산에 es 아 Ashwagosha. La 머디 mayoría de los 따한테 머디지레스 남 eruditos contemporáneos 타제고 dicen que 말해서 no existe suficiente 다나시 딩기 evidencia de 캐버 ello y no 망보치기 podemos decirlo 가르라고 그러잖아 definitivamente que 다다 fue. 깨를 수십 번 생긴게 로빈 보우셔 Igualmente 로빈 se 보우셔야 dice 깨를 que 수십 번 muchos, 대충디 냥아숑 갸르 냥아숑 깨라 hay un 수십 샤디 maestro 얼바 pavo 아 깨를 수십 번 de 생긴게 un texto 로빈 llamado Yata 보우셔야지 Kamala, 대바 갱어주번 생긴게 로빈 Arya 머디지르샤 Surva 대줄래 se 대 traduce. 뭐이번 대래 현도 규바 진번 되고 알았어 대 송도와 Dicen que también es otra persona 대래 이르산에 de 다 los ciento 지르돌이야 cincuenta versos. 다 개바 슈모지 들리지샤 No tengo que hablar mucho acerca de ello ahora. 다 대래 샴리야 도디베 로빈 가시지 뭐를 쉬나서 Ahora 되지 me gustaría hablar de algunos maestros de la escuela sautántrica. 음, 음, 음. 단 도디베 로빈 다당 안수 넘기 좁다마 시송베 Las 걸래야 escuelas 제라나 도디바 del maestro 셈자 뭐 sautántrica, 우마바 시송고 열바 년대기 hablamos de la gran 진다니 exposición 엔디네 심베 Vivashka, 진다니 송고 열바 다 이나게 도디바티 Chitamatra, 너데바디 다 가자 슈비 마디 가래 데바 쪽에 una 나로라 너데마베 디암 de ellos 너데바샤 es 소아다 데리 sautántrica. 데바 쪽에 나센도 규베기 데바 Dentro de las 차디 18 요레 escuelas 데는 너데발라야 아니 녀라시베 로벤 가르가르 요 슈비나 estaba 아니 로벤 una de las 슈눌리엔다 escuelas. 로벤 빨렌다 로벤 초제 고쳐서 아나 들리지 숨은 거를 쉬어도 다 담보도 로벤 슈눌리엔 쉬어야 돼 mm, Habían ciertas 로벤 escuelas y 슈눌리엔 entre ellos 쉬어야 돼 uno de 아니 los 대신 maestros que me gustaría 진루기 뒤로 destacar es el 보니만에 maestro 수배바 쉐데베기 Kuralata, 개바 차디 Kumaralata, perdón, 다른 신기들이 quien vivió 도대바사도 그 주다 entre 돌아 los siglos 2 y 3 después de 토마스 la era común. 게게는 로벤 밸런스아리 차리 그래서 로벤디 슈눌레사리 구마라 랍다사리 차디 어스 Según que el que fundó 다다 la 로벤 escuela sautántrica llega a ser Kumaralata. 탕션상기 러미키 나로래야 가르송요 알았잖아 De acuerdo a las 로벤 regiones, a los 슈눌레람 grandes 구마라 registros de las regiones 랍다사디 프랑 occidentales de 숭류비 아니 Tangshuangsang, dice 야르샤도 떡실라사야 que el 되네 venerable 충분했어 Kumaralata 충류네베 nació en el país de 나 똑바세베 Takshashila 슈누기 예럽도 중에 슈 en 첨부도 India 세네 norte, 들베 norte de 사메 India. Era 되나 inteligente desde 조와샤이 la 거기 infancia y renunció al 니머를 mundo 스스제버 트라 숨다 a una edad 니에동 temprana. 로르 신통기 아 다는시 Todos los 트라 días 숨다 podía 니에동 recitar 로 32 mil 정저니 palabras y las 다 transcribía 딘데지기 고 también. 룬진 슈에 되베 드샤데 알았어 드네 급 디듀스 Podía 다네 케바 recitar y 숨베 memorizar 쪼겐도 교대바 muchas palabras 딘데르베 todos los días. Tenía esta 케바 capacidad. 깨라시고 Se le 싶지 consideraba 음. como una 음. joya. 전에 렌 eh, 가르치 그 주어 y llegó a ser 가르치비네 렌 토번에 destacado por ser un 겹통게 gran 에네베 erudito. O sea, 야르기베 cualquier 유유다 pregunta que se le 다는 hacía tenía la 신다 capacidad de 초시기 responderla 룽바 탐색에 sin 쭈도 pensarla 꾸미 dos veces. Y 드네기 케바 첨시 lo tenían 제안 en gran 고려야 estima en 통고 todas las 짜샤베 partes de la India, 댄주이네 주라 하시 en todas las 5 partes 요아레 de la 되게도 India, y fue 상월로 un 탑게 gran 첨부레스 erudita. 텔레 알로비 Y 좀 escribió 미진게 decenas 요마레스 de libros y todos se convirtieron muy 급 디듀산에 populares o 야가 famosos, 샤콜레야 digamos. No hay nadie 로빈 que no 땅 estudiaba 게라시 sus 야가 obras en esa 허쇼라 época. 로빈 팍발라 En 게라시 este estaba 야가 Ashwagosha 너서라 로빈 en 이루 su 게라시 época, Ashwagosha en 야가 el 찬조 este, 로빈 Deva en el 슈눌레 sur, 구마라 랍다사데 Aradeva en el 게라시 sur, 셰셰네 Nagarjuna en el 코나마 oeste y 실레야 en el 지딘 norte era 세베게 니머 시세데 Kumaralata. 간단 공부를 좀더 Estos 팍발라다 디수 eran 라 conocidos como los cuatro 가서 soles 고냐마 brillantes 든데기 del 개바셔도 mundo. 차대 그래서 Era tan 디왕기에는 conocido como Nagarjuna y Aryadeva.
eran del mismo 다소 nivel. 팅지 개버지기 로변디기 연된 퇴네 배 마그 붕드지는 마 코라 Y en 튀요서 algún 로변 momento 떡실라서 그 롱버들이야 마 코라 geb세네 로변디 배 hubo 제모에서 un 코라 rey que 롱바 다 된제 entró 쉬시 아니 된제 쉬네 롱버들 movilizó sus 코랑게 tropas y atacó el país de 솔라하지 Taxila 된제 y lo 쉬는 다 capturó. 가서 로변들이야 쇼주고 근데 Y como 디기즈요 resultado, 솔라 다른 eh, 신들아 다른 아디 야가 춘중 llegó a 나로래 construir un 도대베 로변 monasterio para que 누서 este 줌버 maestro se 슈눌레 quedara. 자와 중세 송도와 Ella ve a un maestro. 다 공기 제샤베 슝디 가라슬람나 도디 Sus 게남 베 obras 쳔라사지 incluyen 도디 게남 베 una serie de 쳔라사 ejemplos, 근데 un adorno 슝디 fantasioso de 야나게레야 los 유레베시 sutras. 야나게레 수주로레슬라나 Este texto 로제 fue 슝디 traducido 소암 en chino por 구마레 지바기 규르샤베시 el gran traductor Kumara 이나 Jiva, 디긴 제장가 나로라 가르치 열사나 야나게 규르샤베기 quien 슝디 escribió en 제장 el 나로라 colofón que 로벤 era 땅은 제바 obra 인 세버치 열스 이나야 de 치수 주름 이슈데 Ashvaghosha. 나로라야 Sin embargo, 야나 más tarde, en el 다다 siglo 두사 XX, 디 신장사도 야나 나로 fragmentos de un 신장사도 manuscrito 두저바 sánscrito 유gur de un 미리 rollo 게세 del texto 동보셔 사실 저바 아나 테네 de Xinjiang. 템베기 아다 슝디기 리저기 갸베 차상이 있으면 갸베 투르부지냐 버렸어 디긴 제장가 나로라 가르치 열어서는 로비 슈눌링이 제바 E 인시제 indica, 소라 indica claramente que en el colofón que fue escrito por Kumaralata. 아 다나신 딩상기 케바 망보시기 Además, 슝디기 algunos 신주 estudiosos 체에서 afirman 슝디 que 나로라야 hoy en día, 어 al examinar ese texto, que el 루드라 texto 다만사기 예보지기 trata 인도야 sobre 디 un 예보디 llamado rey 지루 Rudra Dama, 야다 니슈다 야다 que vivió unos 응주버루야 충대베기 150 예보차야 años 말았어 después de 디 Abagosha, 예보디 로베 다야레 로자다 por lo que es 응주장기 imposible que 치워지게 haya 말아 sido 디 escrito por 균제라 él. 되네 아니 바지 슝데 로베 다야가 제바 인사 말해시지 드네 뉴스나 바지 로베 슝랭게 제바레 사디 데스지 카트레 음 Es 바다셰게 probablemente 말 fue escrito por 진행지시요 Kumaralavata. 다딩을 로베 슝랭게 Se 쉬스미지 dice que existe más 다데네 evidencia de que fue escrito por Kumaralata. 니바데 로벤 eh, 벨렌 쉐아데 로벤 y el 벨렌 segundo 쉐아데 es el 시리 Acharya 랍다샤라고 시리 랍다샤 시리 Shri Labda. 랍다샤 공대 가르잖아 Shri 콘쉐야가 두즈디 Labda. 베지 진료기 뒤로 지배급 중대베체 Y él 야르누 쇼르 vivió 쿠트레 probablemente en el siglo 콘 로벤 IV después 슈눌렌사 땡기 로벤 de la era común. 슈눌렌사 땡기 Nació en el 로마차 oeste de la India. Fue 아 un maestro que 다나신 difundió la 도데베기 다 escuela. 템바상으로 ah, 도데베기 Fue un 룩디 아니 maestro que era estudiante 가르신 de 개발 제겐더베 Kumaralata. 로벤디 O 차대기 sea, fue 버렸어 su estudiante. 다다 로벤 Y fue también el 류상기 maestro que difundió la 제샤베기 escuela 응원베 sautántrica 슝요르바 야나게 그게 en 나요마 gran medida. 로벤 류상 En 제샤베기 chino 응원베기 슝기 나로라야 아니 줌바 hay un 밸런스시 texto 구십데 escrito por 아니 권야다 un venerable 구십데 젠 Srilabhata 젠디 베어스 sobre el Abhidharma. 아 다나신 갸나 그 숭균이야 당기 Perdón, por 권야 otro 디 acharya 로벤 y 션상가 menciona 라미나라 a 점문세 Srilabhata con 이마시 gran respeto. 사저바 디 강라야 다다 로벤 Y 발렌샤 en 되네 los registros de 뉴스단에 las 땡주 regiones 팅궁하스 occidentales 아 딘데기 가브르지 también 양 타니 se 체라 trata como 제기 los 버렸어 cuatro soles 아 brillantes. 다나신 다른 나라에 야가 Si 추요 los, 나로래 카지 el 유든 maestro 다들 también 로벤 puede 셈도 줌바 contarse entre los 벨렌남 5 grandes 중용세 autores de 송도와 tratados. La historia del budismo en la 다 India y 거기 Taranata 슝 menciona 가르 베자 en 가르잖아 Cachemira 가르잖아 너디베 el 체라가 셰베 Mahacharya 땡주사지 다 Sautántrica, 가서 el venerable 너디베 슝 Srilava. 계셔도 Escribe la 슝슝 exposición de 제어스 체라가 Sautántrica. 탐지기 Escribió la 연합이야 exposición del 탐지기 연예기 Sautántrica. 디어르바 가서 체라도 셰베 첨부사 다 슝슝 슈저르바 다 Por ejemplo, con 텐저보르지기 el Sarvastivada 너디베 tenemos la 체사도 gran 셰베 exposición del 셰베 Abhidharma. Hay un 땡주사지 texto 제어스 similar 냐 en la 디베기 exposición 다다타요 말했어 de la escuela sautántrica. 다 되는 Sin 너디베기 embargo, no 로벤 se 수보데 conserva hoy 가라서 en día. 로벤 총세 거셔 Y el tercer 하리 maestro sautántrica es 와르만사 el maestro 하리 Hari 와르만사 Varman. 하리 와르만사기 개버드레 다디 뒤럽 숨번에 시외 버룰이야 Eh, 송아지세 야가 유유기미야세 Probablemente aparece en el 공야 siglo 로벤 슈눌랭게 3 o 로마 4 de 차리버스 la era común, 로벤 나올레 procedente de 로마 la India 개셰 central. 차리버스 Fue un importante discípulo de de la Acharya Kumaralata 다들은 시즈 y 공 탐지 fue un 유네기 estudiante 슝 베뇨로 importante. 사바데 졸리시다 Más 마가 tarde, 샤시네
다다 빠잘리부트라 매도 개베 Al 통제래 sentir 펜션에 aversión por los 펜신 개베 complicados 중도 textos del 그거 첨부도 Sarvasivada, 신도 개베 trasladó a 노데베 소리야 Pataliputra, donde 장세네 estudió 아 el 티가 슝로다 Mahasangika 똥바 y los 첨부도 슝 sutras 탐제기 extremadamente 수 largos del Mahayana. 유샤베기 슝 덴바르 Recopiló la 투자자지기 esencia de todos los 덴바 textos del 투자자지기 vehículo 디레지기 fundamental 슝지제 y el Mahayana en un solo texto 사티야 llamado El Tratado sobre el 수디 Establecimiento de la 수디라 Verdad, 샤스트라사디 사티야 el 수디 Satya Siddhi 샤스트라사디인데 Shastra. 다 디나로라 가려서나 너데 바다 펜신 Escribió este 대바니 texto 송데 sobre 티고 establecer la 침베 바라고 verdad. 따로 상물럽에 숭지체네 Es 송 que 송여비세 조 combina todas las 가보견서데 opiniones de la escuela 당도 연나면 sautántrica 가보견도 como las de las escuelas que 공기 슝디 se van 쌈사회 desde el 젤레야 Mahasángika hasta el 더더 슝디 Mahayana. 매도게베 총기를 안 빠들리 부들려야 Después de 슝디 escribir este 깨라심부 texto, 슝슝버레스 se convirtió 깨라심부 como un 슝 근데 texto 시즈 muy 갸나 influyente en 깨려야 누르체네 Pataliputra 자다 y más tarde en chino 슝디 갸나 깨리 se tradujo 누가 점점 al 와서 chino. 댐버 주베 룩스야 댐버 주베 주드스야지 딘데지 갸나를 중요하러 스무마 대산의 연하면 하고만 송이네 무마들이 Y 중요하러 también se dio lugar a la escuela 다디 Satya 슝디 Siddhi. En el 그러다 pasado 너데베기 existió la escuela 룩 Satya Siddhi, no sé todavía si 가신주시야라 está en 개심을 existencia. 샤리 유스 가해서는 Pero 아주 esto es muy 되게 importante, es un 나로는 texto 너데베 muy 룩 importante para 쌍마시야 말아 el 다다 estudio 데버 de la 쪽에 있어야 posición 그 대주에 sautántrica, 너데베 porque en 룩 쌍마라고 tibetano no 쳐야 말데 tenemos 이내야 ningún texto 과 puro, netamente 과 sautántrica. 너데베 감정 Este 유대된 texto 지금 개발지금 젤레 인사 달라간 섬지금 Satya Siddhi 너데베기 룩 Shastra 나부시 기나로 es 세이 un maestro que apoya 과나와서 el pensamiento 베베나 베베케레야 sautántrica. 너데베 Así 룩 que menciona 쌍마세네라도 너데베 muchas 기타 citas, 감정들이 유대된 지 menciona 개변 muchas citas 제자부터 sautántricas. 꼼부르시 얼바 아들 리시샤 En tibetano es muy 그래서 다 raro 되네 conocer 디지야야 algún 다 texto que escrito 가르치라도 por 사나 빼나 로베 maestros 난 sautántricas 스칸딜라다 로베 이니에다 y 로베 que lo presenta de 뷰산도 una 이거지 manera 쉬야도 bien. 이네다 También podemos 디린도 hablar de 바자야바 Skandilava, Subandhu y 참샤샤 야가면로 다 Sangha 로제마 아니 가르쳐래 Bhadra. 쉬야로 Pero 세 tal vez 야가면로 es mejor 송가르시 dejarlo aquí para el año 제마로 que 야데 viene. 규주가 되네 쇼사 Es mejor 디레르시샤다 단도이네다 mirar, leer estas cosas 슈무도 y 구빈지 hablar de 셔야래 ello el año 이네다 que 디 viene, porque 주목하셔 다 로제마 셔야체 tengo como cinco 안타리 o seis páginas más 야셰 que puedo compartir con 첨문디 ustedes, pero podemos 아니다 담은 고소를 eh, 가르다고 abordarlo el año 제가 que viene. 가르치를 게 주마서 Estas son las enseñanzas del 다이네 verano. 디드와 Al 디스 comenzar, 가셔래 루브르도 지금 레가로 쳐야 이들 no tuvimos 중세 ningún obstáculo, pero en el 양아지 medio sí 가르쳐야 ocurrieron algunas tareas que tenía que 슈디니즈 지금 realizar. 참샤고 하루 중송아 지den시하고 하루 중송아 Y tuve 아 드리 que 유산에 perder dos sesiones, 따이네야 고 마오바야 무튀니 시야 pero sin 유산에 embargo, en el 데미세게 futuro continuaremos 가르쳐야 en el futuro las enseñanzas. 미세 도스 게임도 No tengo mucho que 따탄도 decir 다리기야 en 디아르체 especial. 슈디도데 Perdón, 좀 참샤샤나 no hay ningún 아니 problema en 로제 haber 말이야 내 perdido esos 무튀니 2 días. 시쇼로 En 이제 particular, 조이 vamos a dejar las enseñanzas ahora 따드네 por ahora 음 y continuaremos el año que viene. Y ahora